Kuna 3 stages bazalwane lesicela ukukhuluma ngawo. Stage number 3 ngilesi sicala sithi stage number 1, but start nje 3 2 1. Stage number 3 kusezulwini ukuthi ezulwini yini lizulu. Lizulu kuva uNkulunkulu, kuthi vela nje uNkulunkulu, kuthi umfundisi lo tawushumayela sihlale sibekisa ukuthi ngeke nje ulalela iVOC ibo-TBN naba bomfundisi Mnisi noma ukuthi khweshanini angisitha manje ufuna kubona Somandla. Lizulu nje kuva uNkulunkulu, tawube uNkulunkulu akhuluma ngqo direct to you. Then ke stage number 2 buka ke ukuthi stage number 2 siyanjani ke kule ndzawo le yekuya le ukuthi uma kukhala licilongo kuthi umfundisi usasitshela ukuthi likhalele licilongo asambeni udade vela licilongo. Uyakubona ke ukuthi uma uphase kahle wa-credit ka-form 5 uyakhona ukungena e-tertiary noma ke nayo inkampani leside batathi phatha i-CV yakho utobhala i-interview bahlole impepha takho bese bathi ke congratulations sesikucashile emsebentini ngoba sowuphasile, yabo. So uphasa nemsebentini singathi lo stage number 3 suhleti ezulwini uyasebenza ngalokuthi bakhona lapha ku stage number 2 ku screena. So ke bazwana bakuhloniphe lokho ukuthi nje licilongo nalikhala start vele ingakho nje iBhayibheli lithi inkosi yowehla ngelicilongo ngeliphimbo lengilosi. Ukufundisile kumfundisi ukuthi kunelivi ngesencele bese kuba neliphimbo. So lelivi lokuthi libe ngesencele ukuthi livi lengumva neliphimbo. Bese kuba lula ke ngoba bazona ukhuluma nongagcina lapha abakuva. Eva kahle nasesikhuluma ngesingisi ukuthi leli Bhayibheli leli ngesencele ilogos. Then ngesekudla irema. Irema yaletha logos. Bo Abraham nje bekusethi incwadi yabaseGalatiya abasefeso ebafunza wachamuka liphimbo. Leli phimbo ke kuthi Abraham enyukele uyonikela Isaac. Kwabe sekuyabhalwa njalo nje yamati Genesis 22. So Genesis 22 akasiyirema, it's a logos. That is why kumele ukuthi kule logos bese unithola irema yakho. So indlela yokulungisela kuhlwithwa ukuthi nakukhala licilongo Jesu umuve ukuthi ukhona lokuthi utivele. Asiye ku stage number 1 lela longathi ke sitawugcila kuye. Stage number 1 losho ukuthi uma ukhona ukuthi uNkulunkulu umuve nje bahlala bekuse nje umfundisi. Ngeke la Bhayibhelini ngikhanze kubhale amagama yeke uthandaze stake yeke uzila 2 days yeke unikela ngenkomo. Hayi ngoba kungekho liphimbo lelo. Emabandleni nje kugcwele yonke le nama stage lamathathu. So la emhlabeni laba longathi ngeloba kusangendeki lokubili licilongo lisangakhala futhi sangakahlwithwa ukuthi sesezulwini sihleti naNkulunkulu. But uNkulunkulu bantu lababonako ukuthi utabathatha kunaba lakhanza hawu athi Mnisi angisho lo lokhulumako. Hawu Mnisi uyakhona kuva ukuthi yeke uthandaza kolubamba yeke uzila 2 days. Awu basalwane nani ngamane nikuve. Phinze futhi fakazi waloko ngihlale ngisho ngithi uNkulunkulu wasimbulela ukuthi uma ungatendi itono teliphimbo ngeke manje uzutende itono telivi. It's impossible. Into nje lengeke izeyendeke. Impumalanga nentshonalanga sonke saya esikolweni parallel lines they'll never meet. Nakuhamba straight kude la uhlangana khona abheka le. So into lengeke izihlangane. Fakazi waloko ke ngikubekisela. Uma ke kuthiwa ngidawusummarize nje konke lokhu lenibeni kubone lokukhona la kuma video. Ukuthi sathi yini lenzala between isono nesiphambuko. Sachaza ke ukuthi lo John 1 nje verse 29 akathi behold the lamb of God that takes away the sin, not the sins, the sin of man. So kuhlobonga kuphinga kubulala kweba akusiso sono leso sithelo sesono. Sono yini ukuthi ungamukeli Jesu. Asibuye kuphinde si break it down. Yini Jesu? Jesu ngesencele live la uNkulunkulu bese Jesu ngesekudla liphimbo. Nangisi nje ngimukele Jesu. Ngisho ukuthi ngimukele Genesis to Revelation ngihlale ngikusho ukuthi nawu nje bandleni bazwane ngisukume ikusho singiyamthanza Jesu. Bekungaba kuthi ukuthi ngiyakuthanza lokhu Genesis 1 ngiyakwenda. Ngiyakuthanza lokhu Genesis 2 ungacitha nini. Jesu uthi John 14 verse 15 uthi nani ngithanza nigcina imiyalo yami. So na usukuma uthi
ngiyamthanza Jesu, sengibekise nje ngikubeke kabi utofa bese ngathi nje Jesu ukuthi ubulawe inhloko, Jesu ukuthi ubulawe isisu, Jesu ukuthi unathe tshwala. Angifuna kubeke ngathi okukhohle bese ngathi Jesu usugwaze abantu. Uma-ke wena ungabagwazi abantu, nawuthi ngiyamthanza Jesu, singahlalisa phasi, awumuntu nemanga. So kuthanza Jesu ukugcina imiyalo yakhe. So nawuthi bazwane ngiyamthanza Jesu, usho ukuthi nasingakulesi sikhathi nje ungathi bazwane ngiyakuthanza, ngiyayigcina imiyalo yaGenesis 1, ngiyakuthanza, ngiyayigcina imiyalo yaGenesis 2, kanjalo kanjalo ungene ku-Exodus, utawufika nini ku-Revelation. So ngesencele-ke Jesu nguGenesis to Revelation. Nawusumukele Jesu, siyamangala nabeli Bhayibheli awulifundi, ngoba lo Jesu la utakukhanukisa tincwadi boNehemiah, le ngihlale ngikusho, ukukhanukisa tincwadi boPhilippians. UJesu wakho uyajola naye. Bese-ke ngesekudla, Jesu inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Nako-ke lelo bese kuletha lokungesencele. Jesu inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Yeke uyothandaza esiteki. Then-ke sesichaze kaningi lokho. As break it down-ke. Saphinde futhi sabekisa sathi sono ngumfana esipha. Ungaphambuka nje wena sono. Kukhona la kuma-video ngabekisa emission lasikhona khona ngentasi kwesikole e-high school ukuthi nasingazi lapho nje sesono. Ngaze ngisibangcolele basemission lesinapho. Then-ke ngiyabekisa-ke usuka kamanzini, nawe uzotawubona inzalo yangakini nje basikhuluma nabantu abaningi. Usuka kamanzini-ke, nawe usuka kamanzini uhamba manzini sidathi kusemhlabeni bese-ke embabane ngoba kenyukela kusezulwini ukuthi that's your destiny. Nakusuka nje ungaphambuki. Hamba nje straight, asibekise-ke. Nawe ufika la kaLozitha, yendlula overhead bridge, wendlule elangeni kanjalo. Asibekise-ke labo lesisuka kamanzini. Labo sibekise bomhlaleni, boMahala, boLozitha, boLangeni, yabona desh late la kunabo exit khona ukuthi uyaphuma. Na uyakalubamba nje uyahamba elangeni utawubona bakutshela ukuthi 500 meters uyaphuma ngesencele. Always exit ivama kuba ngesencele la kaNgwane. So asibekise-ke labo boMahala, bomhlaleni, boLozitha. Sibekise lokho ukuthi nje leti into leti ngiloku bozela ku 2 days. Yekufundisa incwadi yabaseGalatiya. Ukuthi wena nje hamba nje ngicela ningive bazalwane. Donke le station asingatibala from manzini to Mbabane sithi nje ngekhathi kuthiwa sesithi inkozweni tagudigudi. Sesiye convention yabobabe. Lo nje wena sikujeni la kule jeni kukhona lokuthi siyengcungcuthele kule honor prayer phindze khona lo personal. Hamba uvakashele babe nomncane, phani bomkhulu labogogo kudla. Donke le tinto leti. Hambe tinkozweni talabasha. Ngileti dash leti between manzini naMbabane. Then-ke asesibuke nawuphuma ke wena la kaLozitha uyaphuma siyathi sonke uyangena eMjacarandini naku uyaphuma uthi nako wehla uyongena emission nasufika emission singathi wenda sono. Anyways nabe ufuna interested kuloko utako thola kuma video ngitolo ngoba isikhathi ngeke sengivumela sendela tokona athi walalela onke lama video. So sathi-ke liBhayibheli isilofihla, hayi lofihla sono, lofihla siphambuko because isono ngumthane siphambuko. Ungaphambuki, mnisi uzofika lapha nje emission wena uphambukeleni. Yendlula mani la overhead bridge, ungangiphambuka Lozitha, hamba consa ngqo eMbabane. Phindze na uthanzo ngabekisa mfundisi sibekise yasala ngihlonipha vele emission. Sibekise ukuthi lapha kaSomhlolo stadium sesono. Aphambuka uphuma elangeni uyapi. So bakhona abantu abaphambuka ke si break it down kuthi ungethi inkonzo dabobabe dabomakakayi kuthi akazile 2 days uyaphambuka yena uyaphuma utagcine vele utkhanzo lapha kaSomhlolo. Safunza kabandi nalokuthi ke nasicela emakhembe abantwana amabazalwane. Naku lahlala kusho nje umfundisi sicela bonke abantwana lesibakhulisile kaLozitha bede suke sitofundisa ngale tinto leti. Yebo ke labanye sokuba khona hayi sikuphi isidingo umfundisi vele nje angidamthola mina kaVOC noma ka-YouTube kanti lokuhlanganyela lesinye isikhathi noma ke all the times kumcoka. Asibuye ke ukuthi leti teshi leti tinsathu ke bazalwane leti impela na utati hlonipha utawufika lesisithathu ukuthi uhlale naNkulunkulu phindze kwesibili ungeke wesabe nakukhala licilo ngoba utawulive. So indlela ukuthi ke ukhona ukuthi ubone ukuthi licilo ngudawuliva kunokuthi awuyathi angikatshelwa ngumfundisi yathi nje ngivile lokuthi angizile 2 days angifunze le incwadi la kuningi asengivakashele babe even kunalokho awasengikhokha umcubo asengikhaya ngidosa daladi ngicele kumkhulu yathi imkhulu bengibona sibaya mani ukuthi sesinje bengicabanga ngacela emajala na ndawo thenga nje kudla sithi awumayindodana kuhle
vele sibase nje awu yemkhulu yathi bengicabanga ukuthi sicinise edaladi lakhaya eyi ngoba phela dinzawo abantu sebadibanga sicinise nje nalokuthi nje lenzayo lakhaya siyibiyele yonke le nanaloko athi kwabanjani umphakathi wasiniketa but nje kwayimandla beka amafishane daladi wagcina la sesicabanga ukuthi sibiya awundothana maye kuhle. So konke lokhu kude la ungakhanze eBhayibhelini ubhala ukuthi yikubiya ngadaladi. So tonke leti ntfo leti naloku sinawushayela nje uvesi namhla ngingaphumi ngala kunengoti siphila ngako bazalwane. Then ngelibhayibheli lithini lithi ngunamuhla uyangipha namhla lo singwa sami uthi Jesu nanithandaza nibothi usiphe namuhla. This is a daily thing. Anyways ngoba kukhona la kuma videos ngicela kwendlula ke ngithi sithi asibanikete nje bazana no 3 stages la ukuthi indlela lengcono yokulungisela ukuthi uyohlala naNkulunkulu noma ekuhlwithwa ngilokuthi esontweni yela iconfirmation ukuthi uNkulunkulu uzokhulumela nawe. Siyafundzisa ukuthi wena kanjani lokuliva liphimbo laNkulunkulu. Sitawuchubeka ke sibaphe bazalwane atawuchubeka landzele lamanye ama video sithi nje bazalwane Jesu uyabuya tiboniso tonke tiyasho phindze futhi ngakhathasa sithatha la Jesu ngeke akhulume via thina bafundisi tingcebo kaNkulunkulu athitshela nelibandla. So le ndlela lekhona bo 1-on-1 thina lapha sifundisa i-totally independence. Ungadepend kumfundisi. Hayi ngoba ungayi kahle banami khona ukuthi ngeke beze ngithi bakholwa kwafuni. But nje that goes only 1%. Noma singaba netinkozi deliviki lonke it only goes 1%. 99% uNkulunkulu sofuna ukuthi ixoxa nomuntu. Fakazi waloko sibesisho ukuthi nasi sinje madodana akhutha ku-altar abantwana bakhutha ku-pulpit. Na ubuka kwena kwentiwa yinje lokho ukuthi ukhanze ukuthi so ukhulumile nendvodza yakho umkakho bantwana bakuva phindze ngumfundisi ukhuluma lekomiti kuhloniphe nje lokuthi anything lo ayikhuluma epulpit ngeke baze bakufa but ke awumangani ukuthi siyoze sihambe la emhlabeni siguge solo sikhuluma epulpit nami nje ngisepulpit la but ke ngiphonsa litshe esivivaneni ukuthi bantu bafundise ema-altar just like na ugeza nje thina nje bomake na ugeza ngeke uze ushiyele libhitikoti noma ushiye ibhodi emabele ufuna ugeze lokhu umuntu ubengcono kwasho amaXhosa. So Nkosi ngita kuwe ngidalule konke kwami noma ke ngidalula konke kwami. Phindze lengoma ethi ifune inkosi ekusithekeni uhlolwe nguJesu usemthandazweni buka ke ulalele kahle kunyenyeza kwayo. So bantu bafundise ema-altars ngoba nawuthi ukhuluma nabo kusona into ngeke uzucetha. So na ungabuka nje wena ukuthi sekangaka ukhulume nendvodza yakho anivani umkakho bantwana anivani bomaketala ini phindze kumfundisi obathi uyakhuluma uyakhutha epulpit kude anything notayikhuluma nje epulpit uNkulunkulu sofuna ukuthi ixoxene ba lo mva angakhona uNkulunkulu samvove ngeke aze akuve lokho. That is why ke sisihlale sichaza ngeminisi asesabi lokho noma ku very sensitive ukuthi la kaluza la sihlala khona inkosi isayina yonke imithetho ethi incwadi zobunxusa ila umthetho King Mswati III ingwenyama of Eswatini I sign this bill at laws it ehlezi. So nalokuningi nje besichaza bese nalokunye longathi ke ku personal and sensitive ngoba bese kuba khona ukuthi udenda ini sefa uNkulunkulu wathi wasikhetha singilabanye labakhethiwe wathi uNkulunkulu njengaseParliament ndaba osayina umthetho kube khona nje ukuthi ngiyawumbula la kini imnisi just like Micah 4 nje uthi the word of God will go forth from Jerusalem to the outermost path. Nanga Israel ingoma iyasho ngePentecost lokuthi bebase Jerusalem nje kuyehla kwacala bambonga uNkulunkulu uhlala eJerusalem ukuthi live lakhe licala eJerusalem. So enenceko nasikhuluma ngokuthi lozitha asisho ukuthi ngeke ukhanze bomalawo sibekise ngeke ukhanze embabane kamanzini esiteke emangala nasenhlangano nje ungakhanza ukuthi yawo nasesiteke nasemangala ungakhanza nomfundisi longazuthi even nasekhaya ungahamba uye eBhunye ngiyabekisa uhambe uye kaDokolwako uhambe uye speak utafuka ukhanze umuntu lapho lokhanza yathi babe lanza noma nje ngubeke kutoba lula ukuthi ukhanza ukuthi inza sigodzi ngasinye noma ngaba sigodzi ngibekeze la iluthe noma lapha engeshe ebhetani noma lapha elaphelangeni noma lapha emagubheleni utakhanza kunemuntu la kulendzawo losiba bezibani nakakhuluma yathi vele mfuthi asita nithi yathi vele sesakhe lidamu la sekunesitolo sokunentuthuko. So ukhanza mhlambe lo baba kaMagagula so sinaye ummisile iJerusalem yena phindze kuyendeka le Jerusalem ibe njalo every ngelisonto
nathi ngicela sihlebe nengoma naye nithi kuphile abantu abagulako. Lo muntu loyo ube uMika chapter number 4 kucala iBill wathi asendeni nakho wasisita just like local church noma lesonto noma kusemkhathini eliviki. Bese-ke kuba khona ukuthi athi vele babe bagagulo nje always nakathi uyakhuluma emhlanganweni ukuthi nibe ngicabanga bazwana sendeni nakho yatomlona manje-ke inkinga bese niyamoshipa. Ngani ungenteka uNkulunkulu bese phindze futhi namhlanga msebenzisi babe magagula sebenzise babe mavimbela. So mana abantu akubamba kanjalo bazalwane kutawenda lokuthi kusiprotect. Sekuthi-ke sibonile ke thina ukuthi sekube mahlandla kude longamade umfundisi. Kube netinto lezibe khona siyacala sathi introduce engekho nje sicambuke sathi we are doing a new thing. Hayi sagcine sekhona they are doing a new thing because bantu into bayi criticize but solo simile nanyalo nje ukuthi uNkulunkulu wasitshela ngaleti khasi leti sakhuluma nasisebuhleni ukuthi uthi uNkulunkulu ukuthi asikhathi la khona indaba athi nemasonfweni kutabande kucabana masonfweni ubathi uyakhuluma umfundisi labazwa nje bangifundisa kangaka yini bangashintshi. uNkulunkulu akasafuni kuhamba via umuntu sofuna ukuthi ukukhulumela umvungco bantu bafundzise kuhlala naNkulunkulu ukuthi ababethe headache lakhaya umkakho mfundzise indvodza yakho ukuthi ihlale naNkulunkulu ngoba even noma benithandaza together ngeke nikhonde ngoba nicabene vele but nakade awufika lo muntu ahlale endova ukuthi babe ngiyaxolisa bengithathe 2 days ngizilile mkami ngiyaxolisa bengizilile for 2 days uNkulunkulu wangitshela mani ukuthi le ndlela nguphatha ngayo lakhaya ngiyaxolisa. Udawadi ke lapho ukuthi sekegcwalesekile lamagama he was an altar rules the land. Bazalwane phindze futhi emadvodzana akhutha ku-altar bese bantwana bakhutha epulpit. Sikufundisile ukuthi kunebantu kunebantwana kunemadvodzana lama-stages lawa lamathathu. Now think about these things. So lo msindo lokhona emakhaya ukuthi kunjani njani ucedwa nje kunye ukuthi uNkulunkulu usofuna ukuthi ukukhulumela nomuntu. Letinkonzo lenile kwaba netinkonzo leti matima kwabonakala ukuthi ngigicika phansi but kwahamba kwaphela ngoba as long lento lena kube ngibani bekahlabelela wehla uNkulunkulu. Kude MC wafika nje wathi asisukumeni isithandazo kwethu umfundisi bani nakanyuka stage praise team imsukumisa walapha phethe imicrophone wasinakathi uyawosha iyakubuka nje wasinaka worship lo mfundisi losahlabelela lo babe lona lo make lona konke lokho uNkulunkulu sofuna lokwakho. Phindze futhi kangakho indvodza yakho umkakho uyinikete ama-DVDs amavidiyo netincwadi usayifunza ayikashintshi. Silungiselwa lizulu ukuthi lizulu kude umfundisi ukuthi ashumayela sitabe sithi vela uNkulunkulu. Phindze lamhlabeni sitawuhamba ngokuthi vela uNkulunkulu. Nalamhlabeni hambe ukuthi licelo ngoliyakhala siyathi vela uNkulunkulu. Wangathi veli wahamba wawukhuluma nemkakho nendvodza yakho noma ningahamba nihambe nedolobheni nite ningene emotweni siyakwathi lokho because abantu bayicela i-counseling. Mhlambe nawe futhi useta sithi-ke ungazothi kithi bazwane buyelani niyohlala naNkulunkulu. Siphinde futhi sinipheke nayindzaba nayo yaMary lokuthi bazwane lamalanga bashaya indzaba yaMartha ukuthi babhizi baphinshileni leti useless. Maria wakhetha kuhlala etinyaweni. Chazela kabanti-ke to the next video. Nansi the next video kuyenteka bazwane sibe busy noma uNkulunkulu afake lokunye because maningi ama-records lesawenda bese kuba khona ukuthi asifake nakho. But nje stay tuned. Siyanithanza kakhulu bazalwane. Be safe la nikhona khona. Asisicondzeni lesikhathi lesi. Khumbula the 3 stages. Siya ezulwini sohlala naNkulunkulu. Sitawuhamba ngokuthi siva uNkulunkulu. Kwanyalo sesehledi ukuthi siva uNkulunkulu. Impilo yakho itaba mnanzi ngeke uthi khanjwe le stress. We love you. God bless you. Amen.